whakataha. Karu si whai whakataha mo kai ngā kau. Tane ta apana pasara. Ai pehe para pasara. Ono uhi ngā ane ngā tuto ki ai a sisu koi ke ngā whakahau. Ono uhe tau no. Kai lai kau siu. Kua he mā para pasara ia. He koa. Kau sa siu. Ko tau mo ia ngā ia. Leo o ke koe haa ngā hi mea. O tau pai de mo ui. O mahino ya te kuta koi. Mai ika. Siso karansi ka tau ika. Nā ne kumu, yoku ki tau koi. Tau koi foko. Whanau ki koi. Ai o. Koi a koi hini koi ni wāsi. Ko hini wāsi hia. Ya te hawa tēne kongai tā. I whamatara. I pāmui koe o mātu o kone tātu koe tini koni aia o whamukoloti o kairaki mai o laue indiwa pāngea whukumu mātu Vai Nelfa. Como aí me fala aqui, tá? Nada para tu, né? Como as clubes lá tu, quando sangue a luz no fuma fa. O que tá via esse rouba, o iau he ofa. E kai te tue noa o iau he ofa. Te te kumi hopo kala o pou he whaimataa. Te teua e keina na anga o iau he ofa. Kopo kaui ase ofa o iau he ofa e kai te uto e noa o sipi ala ana o iau he ofa, nā tu awhi mi he hawa o iau he ofa, nā tu hola o mamao, nā le kumi ki he pāo, kumi pō o kumi aho o iau he ofa. Koe sipi ala ki atu o iau he ofa, nā ne suri peke mau o iau he ofa, nā ne hanga pe o fua, turi whaki hono uma, whai he āmo e uha o iau he ofa. Nā ake ki
oi e te tau i monuni o iau e ofa, mo e lau mui o iau e ofa, inu e wai whakanonga, mā kāsi ono fofonga o iau e ofa. Ora tu dia fina wata ke kakaki fomore mai o ma o vai fa magala yang ai si tu la ko masi de ya sia foria kata kau boleh buat kau faham apa dia nak wilo air condition lagi tunggu info buku kosia kau nak faham buat ni kau boleh Tapi a fia e tō māwhuti i he pangai o Italiai. Tapi he tangata wana e aho whakoroana. Tapi he whaiwhikau ka mā ana waiwhi. Tapi whoke te kina tōru ki he te tui e moana. Tapi atu ki o i ku maha matapoe. Patapa atu. E te kita tōru katoa pe ki tau loa nupe pangai koen. Ka tā ke u wahakahe atu o whakatatau ki he te mao whai. Tā mai ke u whamatala o whelawei na mo siare whai atu. Ko siare whore aki, ko e whewhine, e me e otu mua mua, e otu hapai. Taha o e whanki motu wii ki taha o hapai na no whoki. O kui ko whanoi fua. Ko e trotaha koe ni ko sewe prokalama pasi ai ko tauta iwa noa nima. Ko e tau ia na e matematika e whewhine koe ni, i whaosi osi o toke tāmo i tōni. Nā ne hokoi koe māmaloa e lahu e whunawaka se asu wesi lena tau ta ena tōna. Kana mari e whewhine koe ni, mo i toko taha koe muri ko Siaman o Frederick William Waller. Kana e na whanau, mana toko lahe e no e whanau te kamata me lahi, Galahi ko whewhine ko nu isa. E koe whai ko nu se pāniti ko lātu, ko whotu, e mani mo lātu whotu. O bihene lahi taha whanau a Luisa, na whanau e Luisa toko ono. Ka bihena mere veska lahi taha aia. Ia e toko taha mai hoko ko hapa māsta i tongu se ori o whotu. Ia e ai tahiri na ui ko siare, o whahingoa ka siar whori aki. Pea, ia i hono tonga anu na wiko flet, ia i muti te whiru na wiko sin. Pea tau kau whakaha wa sisi taha o se listu e whotu. Tau tahani kau te kuri muka koe ni kukatai. Ia i lama mai hono koaka sa wha. E ko whiwhine hoko, whanau a siane, ko whiwhine ko eti.
ngoa me kau mui tene ui whakatonga pe ko heti. Koe whanau a heti ko no pe ku te toto te tua ke ku loloa historia te wai ala wingoa. Koe whanau a heti na tohona. Ko whika ua heti. Koe whika tolu ko whiwhine ko kaiala na toko ua. Koe whiwhine ku nofo i whitu espila i Senen o Christina Mari mo na ale mo. Pea koe ua koe ki whanau a kaiala ai no whaapa atu o whinau. Ka koe toko taha pe eni o kei nofo i apitupua na maututua i hapa. Pea hoke tua o kaiala koe o mahanga lei. I e mahanga lei ko ia o tamaina mahanga lei ko ia ko sein. Ai ko sein ko whanau ko di na whanau i le wha osi uorta ka tōt nauta. Aia ko sein le lei uorta. Ai ko whanau a sein ni ko tolahi tahaia ko toko hongfu maa ua. Ka koe ongo ua lalahi ko na piki. Ka koe whamui mui taha kau whiwhine koe ni na taha peha nau tonga ane ko George Abraham Walker yani fu whanau o tau kamwha taha mo ia nau mei nofu ko tawa te Senen. Ko historia ia koe koe tuku au mai koe ni i historia o San Foriaki. Kau whoki mo he kou ilo ke nei mention he hingo he Ha Smith kia toko na nau tuki mua hen. O Pani Smith koe toko taha mei Boston America na mari te mo mere ko tiwa tonga na mere. Na nau tuku hake he ki motu i ta whake o hawhi maa mui ko whetō. Kaka nau tuku hake ko ia. Nai mari ai, nai ai whiwhine kon ko mere nai mari ko mo smiki. Kau te atu me ki i puipui tu ai taha. Ki mua koe ia mele. Nai ai ai toko tolu. Kaka toko tolu ko ia koe ua tangata. Ka mo taha te whiu. Koe ua tangata ko ia koe lahi ko maa. Ka koe ua ko masiu. Pe koe toko tolu aki koe whiwhine na uko hurita. Pea nofo pea hurita i he halalulu ngā. I wāhenga hawhera. Kai alua maake i tonga eiki te moe te hina koe ni o masiu. Tana au whiri nofo i kolomotu. Kau toa peki ki wawawe ko unu whaitatai. Koe huri ko maake o via antema mo tūkila i lota kolomotu. Koe tau whetoa. Ko masiu. Koe huri o masiu. Iai Amerika kai vai. La tūwhae Alfred Monet. Te whine nai mariki no muka o kūria. Ko hea maso na tungani. Tawhi mai ko ia. O ke mo uite. Tō lahi kainga ko ke tau ringo ki mui. Kia e masiu. Kia e whangu. Kūria e ngau ngau he oianga. Ko whika tolu rewa. Ai whiwhine ko i nei kai. Ali e ne nofte. Ko ne tama mere nai mari ko mo Pani Smith. Ai e ko Pani Smith. Mo mere na na whanaui. Ai whiwhine, ko sei, koe tau hingoa koe ai whae a tō masu mo mea ki whiwhine koe. Ko sei, nai mari, koe sia mane, nai ui, ko George Abraham Walker. Pea iei le whanau a George Abraham Walker. Aia, iei koe na Frederick, ia na whangatau whawhiri. Pea iei lewa toko taha, nai si ia nge ai, nai ui, ko William
ta fo o world ono fo hai fika tolu tau tu koi ko kele ka ko atu ko ilo be mal pe te hapi mi te ni mo ka pi aun ai historia do ni yang no fo ko na ai family pe a ko ngai e mo tu au mai pe a ko feleti na ya ko ia o mai e sia mane o mai a ko New Zealand ko ia di I na la ia ia ke mai a sia se mono mari me fa na o figo in off so ka le ko toa ko me le na hik hoko bi ai pe mi e Barney Smith o le mai ko ki au mo tanga ta fai a ho mo toinga ka fifini mo ancora ko ni ko George Abraham Walter ko fifth generation malko e mau paleki ko ni e tu pen ai family pea ko na tolu ko do na me no fo muri ka to ko to ta hate o no fo I hapai ko ape mo fo tu ai pe ko ape na fanau I ai e ka fifine ko ni mo ancora ko ni ko ape fo hingo o mato ko ai ta I historia hapai o well known e ape ni ko ui ko whenga koe a tau whahau ke tonga te alotu hange koe ahawani na le tau le tui tonga a la tonga tana e kuna e tau ahau ko winau tolu koe na peki ai na o mai ke apu koe ni u whanga whakatapo tanu ai tana e whai e talk in peace o si sini uokuri whawetap ne ongo koe konga muri ki maudolu mo to puke a historia koe e tuku koe ai fondo koe ngai e mau tuku au mai pea tu mau whakawhetai ke o tua e ngai whainga maari e kotoa pe o mau inasi ai mea whakawhiawhia koe te hao wakai atu ke nofe of ofanu o i kai ngata bei I Australian I New Zealand I Amerika na kau I whalakong takai na nao hapai nima hiri ai a wha koe ni o ieri a to hapai na ui polokalama e mosiria na petekina na kau ai na kau I hapai na tu hake a ginau tolu na nofo ai o whakawato hapai ni mana mau fai kena mau tu tama ia lawa aku he fause lea na feku me nge si ke poke kakai me matangi na la fihia ai pera na whakakau ko hanai ha whahinga mea na e tafe unga ne loo kia pehea o tu hapai I lawa aku koe whakakoloa e na whai e o tuama e o tuhapai ko pehe whakakoloa tokoni na whai koe tokoni lai tahaini kua whai e tua pone anga hono langa fo ou hapai kau kapau na I kai tō hamatangi ia e toi whakaofanga hapai I tūko ia whawhita tau whiri e ko si supaisi ke taki mua e whanonga o whai. Whao se akpeki mea koe ni no. Koe te whine koe ni ko se are whoria. Koe ni tamai, na matematika, ia toke tā mori tōni ke tā wal wha. E whoki se ana alo maari, ka nea ni wholau mei tonga koe alu ki whanoi. Pe pāsi heki I motu. I tonga e. Langa no wifi pe ilo heka ke nawa u ki fonoi te foki leva we ki mot ko ni o ku le business e ka u sia manele o fafa foki to da ko ni o fanau I asiare I ki motu ko ni I fafa bana ma fainga mari pau al ki fafa sia anga hele tamai o tohi e maka
e vedi hanga i tonga to whanau tala no whanau alo whaka mo ni pe hanga e rau to whahi ngoa pe whine te tongi he maka koe na whawha siare hai hai ko ni wao whawha lata i mua whoria te ko hiko kulea ki ai na hiki pe whine koe ni e nai whiri e kaumuri a koe ia kai o ki mamu na matematika pe whine to o mei fornoi e haa wata e te whine o angi te mau tupu ai te mau koko mai koe whalemana e whaigo e Smith Bakery was started from Smith, Barney Smith before still running. I'm the last one who keep on running. Thank you very much. Malo. Koe historia, koe kui koe ni a Tomasi, koe motua ko Alifareti, lātu. Na e māmaloa ia e taha iwa, tātaha. Pea koe o mautuku ana ia. E rai taha a uepi, na e māmaloa a Alifareti lātu e taha iwa tātaha, māmaloa Alifareti uepi lātu e taha iwa tolu wha. Pea māmaloa a Peseti lātu e taha iwa tolu iwa. Pea māmaloa William Waitai lātu e taha iwa whanima. Pea māmaloa Lomaile a Samuela lātu e taha iwa whahiwa. Pea Lomaile tangata kanyo o le atu e taha iwa nima wha. E ko mautoko lahi, mautoko nima, whanau te taha. Koe senturi koe o korisi, e tāma e tingtalahi a takatāmana ki hapea. Ko mautoro re i tongani, o mautoko lahi, e māmaroa mo ilo mai le ai korisi. Pea koia, koe tupuanga o tangata koe ni whai aho. Ange e ne kui, ne whine e ki, pea mo e tangata i. Koia pehea e ki whakamatala lolo. Kaike, koe mea koe te tau hoko atu, koe tau loto. Pea kou loto peke tau ki loto, mou loto lea, you can speak in your prayer or even you think about to bless Thomas Poon and offer and their family. Pea ka au si ia, ai lotu, e te mafi lotu no pepe osko ia, ka tunto pepe, pea vai e demo e tau lotu kai ka tau mau mea tau malo. Ke tau lotu, tani mai tau lotu.
mau whamalo atu e ki he roto i mai ai kātoang e tau whiti o fulu o e tamai o e ki koen Thomas Kuan Latu pia mo ofa pia mo whanau mo pia mo pulu whatawange ke whai e pia no tāpo ke ki nau tolu i he nau mohui, ke nau hoko ko e kakai e po whakahau fumo. Ma whai e whina ngāra o e awhia. Ko e au pehea e mau whakaamu, e mo e lotu ma whai. Ko e au kapau e whai e lotu a e ki, e whai pehea, whakaparangi ki hani ihi, kai ki nau rawalea whatonga, pia whai whakatonga. Ko ia pehea e mau lotu wa eno no hu, i he hoa whakatamai, o e anga mai lau mare na lona. Ane ko ia ko e lotu na e hako mai e isu, mau tamai i he wanu, ta ko hawa, e hako mai o ure, whakatamai na hana. Ko ia rea na lani, e hako mai. O mai a mai a mai e te mai. Ni ko mai tu ke o na ka hu na to na ya a na to ni ki o tu no la no ko no ri o te na e te na ta e me ke fai ta hiwa kai ko hiwa na fa fa ya ki ko ri ko tu pu mo ko sa e ke ta ko ai me akai ko to ai me era me ke mama ia o kata whamaremore paspasi beangi tangata i pesta na lolo alaga o kātoanga whai hana lotu ia hapa o atanga te bire ia te ki moto o kotope you are free to start now. And not only that, I will announce it right now. Thomasian office said right after everything they don't want to clean up everything, so everybody can take everything home. Only the rubbish will leave it here, so we'll clean up afterwards. On behalf of Waste Change, our Samisi kata Fombermore, kata Kimai Kimwani, I'm the only one to represent the one who is going to do the leading us on today. And I'm glad to be here for the time being and also a short time. For the Samisi can have a hoko e pare po kalama, mo itambe ako oku fai. Kaya ikanga kai Kotui e tō whakahoko atu pe, ko rea me takaaki e tamai ka mo whae, kotui os whakakakato ia, i e polo kalama e aho ni. Pea o ku whakaata, ke ia ata, ke te tuu mai o whai harea, i a loto maapana, whikawaki ka mo si Thomasi. Nā pango peo ka te hanga o ilo e historia o Thomasi, ka mo hono uru ngā. Ka ako kore pe mahalo ia e taimi whainga mahi e whanau, pia mo ofa ke te tō hao whamatala atu e historia mo i tupuanga o Thomasi. Ko e no tupuanga o Thomasi ko mea pe ko ilo e au ki ai,
ang nagtafaagi whakatu o mamani. Kaya ang kadyo nga kayo whakamatala i au hen. Kung tui te tau toki kaunga inasi ka mo whanau. Kore mo he teacher i kene tuku i maa tau kui pat. Kaya ko tau whakalang mawa. Okay.
Malu tu pun di be holo be lo Hawaii di ka ma ta pur ko hi ko re ko si o ka je fi ma fa na ma ta je tu fa re pa de pu re ba o ko fu fi ma o bi ta ko fa no ke historia to ma si ko pa hi a fa no historia a diferente with la du mo si are ta ko hi ko a ho ko ta ta ko ni o fa mu la ke ha ai ya ho Kalau saya mari ko ni ko huya te na te ka ke fe o ko la so de salatu kata ko ba mai noa so de salatu ko ni osi ko huya ko ni te ha o fa ki idea ko ha holo mamata ko hi ko ilo ho ai Muhammad apur ya kai fa na kai fo ko yen fo ke tam si ko pure fo lo ai ko tam si ko pure na kuhua tu pe korisi se tau pe ne puria ko ya na mato fe tau la pe Amerika po ko hini folo ata fanongo fondo o kune to ilo pe po ke historia o Thomas ko ya e muy mai apure i tu a Thomas pe kai ta tau pe ko ya foki na walo tu ki he aho tau walo fulo ta hine ko merevesi ko me na fe fi ya merevesi ko ne hanga lau mauloto sabe breve si ko fam ke ha o fa ya rea ko hi ke ilo e to mas ko ne foka ku ni o ko to no lau ko ya kai na kai ke fe na ta na ha o ba ku ko ya ko fa mare ko ni so ne misa la tu kata ko me mai mo ko mo mo le uya ta so ne misa io pure kataki ko fa mare auto ke ha ko ka kai so ne misa ba kai na ke hola ke ui pe ko ke ha fa re ha ko pa pe ke ha ore we io ma ka toki ka ha ko kataki mo pas pasi yang pure au fa re ko ka ka ni no ko Amerika ka ko ne heni o ko le ha o si ka ma fi kata ka mo to ma si hono a ta fi mo ko na o mo ke o ko mal wa to na ita ko ko ya mo ni ta mo ke fa ha e kai te ta no te fa ka lang ye to ko ko ni malo o fa malo ke ta ha mai ko no fa ta ha e family ta mai ka mai fa e Kare mahen ke whanau ki tau whakataha heni e te whiri te tau whitungo fure tangata koe ni. O whakamalo heni ki a tō masi tau maa hono hoa koe Queen Bay Texiti o whakamalo he na whamea holo he u putu e whamiri Amerika. Na nā wange ke ma whae ka pehe whoki e tuhe whine na toi ki hiki atu o whamalo ta tō masi ka maa ofu. A tōne whamalo kia whina wata. Ko ia koe nofo I hapai, whai whatongia ni ngai whae, mo whamiri. O whamalo a tōne ka whinao. Tō mua ke, o kui kai ki a historia, o sia e tangata e ahon. A tō nge ngeki fo I rea pe ke tū ke whai mua ke tangatani. Ko ka kai no tū, o ke fo I rea nai whai he kau karisi,
o tu mai ka lo ma ko halo pe ko fi pe ko kai me kai a honi o fo malo ia honi ku ta wa ke ta fi tu fu le kana ta ko ni ta kai me kai fo fi fia o haina ne ilo e fai maha o ke a honi na to ki furi ia e Amerika a foi Halloween ko fa fi fia be mo Amerika pe mea ka tau pe o haina ne ilo e tau wau mai ki a honi o whahi ngoa e ka whawhiatia e whanau ka tō mua ka whahatala noa kia tō matu o mo whiatia mau pe e sio ki ai o manomo e punoa mo mao o ia na ki whato ngai o ne tāna ke whamire whae o o whiatia i ai mo ofa pana tō hiki atu te sisi ka whai pe a te tōni aki mo whatakatala no aki. Ko e se a honi se kona. Na malere atu ki he koris ko tupou i he tua kahima whitaha. Pea hanga e se ini, refugee, o ai e mea ofa a se kona me ki mea kai. Toko e aho koe na kai e korisi, ko si atu ki he MC, o ne tō hake, ai ki fōhina ngako. Ko whakamawhana, ka o mea se kona, mahi me mea hene ki upeke peke ai. E ko tolo a tō, ki ka mea koe mani o ke peo haka. Ka mahi si ana, ei pure, mea ia au na ke tōni ka rui ka pāo maha mi ngako ni ai. Koe tau fia he ahoni. Koe tau fia, uia koe tangata, koe toko ua koe ni. O kia ku hoa heni, e tō kia uia whai whakausia te marea. Koe rea koe ni, o kia e rea kupi heni. Koe no ahoi. O kia o toi kui ko Amerika whoko kui na Amerika. O koe ke uga se eria. Koe se tuko tō apeo kia hano kui. Koe kui ni koe ni, koe kui ni haapai uorewa. Koe hanga eia o te amai, o toki whaha rea ki he whaamiri. Tua au wha. O ka tapu au whakawaita, pasmasi ia he ka whiko kure. O maui e motori Amerika ko kuiki, maui e matori ni koe Princeton. Koe au whamalo atu mo hiko tangata koe tamasi e ne whamatala whina uata, koe sisi tahaini i he lahi whanau a whiare. Ai tamasi koe kure. Koe a sanibisa lātu, kata kua tae mahi koe whasi, ka e tuisi mai a sanibisa lātu o kai rea. Halo, bro. Kone ke u whamaru atu e ngai tā whatapu o sa e ni. Tā ke whaati ki whahoa koe. Mo tō whatoa koe na mo mea mai pē. E tō masi au. A wea tāma u ke rahi ange, koe ki rāma mai. Mo tō koe na ako he, mo koe ki he ako, e tuin kere meni. Koe lahi taha e, whanau tangata. Koe mo tōkanu whahoa atu koe whika tōru ia. Koe tō masi whika hoa pa whika tōru. Koe a o wha tō masi ke hoko tau whiku mo furu. Ke whewhe kau. Koe mea ko whakahoha au ki ai o peheni. Koe hoko ate tau whiku mo furu. Koe hea hoko atu ai.
Mosese, koe whakau. Nā kamata hoki, ai ka whakaukau ki family unioni, koe kore. Ai mau tamai, ke ai ha aho, kone whanau e toko hofuru maua, mo wei te holo i mamana. Te whai ta anoa mo whai te kau, te kamata ai. Koe ai, ni e ahoni. O kore whamoremore atu, tō masi, ko toko atu o tau whunua puru, e peheni. Wia e whakaukau, o koe peko ke lawe pe pigi, ki e haa la atu. Ka te tō mua, whakahau atu ko wingoa, so ne misa la atu tō. Mahalo ko me aia, whakaamu, whamiri, e nau whanongo mai ki ai. Koia, koe whakaamu koe o whaikai whakaukau, e haa la atu. Maha pena e ki misunderstanding, i e ahoni ko tau whiku noa pe. A wā pongpongi o whae ki Malanga, i e siasi Inlani Wailen e taha. Whaka osi e Malanga ko ia, o kou kore atu, e whae anki papakiu ki o api. A koe papakiu ko ia, koe tau kai, mo talatala noa, koe whakaukau o peheni. Mo se, tau te whoke rinio li, te ulai mo wete wete. Wawhe taha hiwa, tau whakataha katoa ki foa, ki e tup anga. Ilo ia e where you come from, where I come from. Where are you born, your parents, father. Tau whakatawa e mea koe ni, ngotoro koe na, o piki ke hala atu. O mea kou whakaloto rahi atu ai, he kulawe ai mo e taha, o e whamiri, o e mau whae. Whina Walter. A koe whawharala, mo e whatua tua, o a te moto kanga ki e nofo. Na ia whamiri e ala atu, na pe mai, o whaingata ai a aruka ka nofo. Koe ia koe whakaukau ia pōpō tānoa a pongpongi, tau tānoa ai, i e wāwhe tahi wā. Ai whakaukau, ke koe whakafok, ke whae e ririoni. Anau mensini ane afu, i e ririoni, o ngai whamiri, ke whae, a hauno tatak, ngai whanau, koe kuangani, kukure whina mātua aia. Koe ia koe whanau, e nau tataki, ai kolokama koe ia ke waftahi wā. Koe ia koe kore whamurunura rai tō mas. Na koe pehe koe tuha koe sisi ke whaiha tōtoni. O ilo pehe koe whaiha tōkonga koe ai. Ke whainga tā ia, ui koe ngai whaito na whaika koe. Tukumai, ke whahawhakaukau ai whanau, Ulahi e ngai ahoni, mahalo be mo me ai. Ua uia, i se taulat be ai toto wāoki o Māori. Ko ia koe whakaukau ia o ahoni. Pau te mōlawa ka pongpong ke tau maurot, tau o ki api. Kā he ki whanau a he ki konga mā. Koe ki iku kai mōdok, ka tau taranoa ai, i whakaukau e reunion koe. Koe a whakau, koe tau mu aia mo whakaamu, koe ahoni ke koe whamanata te kai a whakamari. Mo tolu, mo whakaamu, ke mo pia kau, koe uhinga, koe kaha, koe tau whanau. Koe mea peho ko atu, koe ka wheo ngaki. Koe a i lea, mo whakaamu, mo whakaukau whai, ki e reunion ka hoko. Koe ni koe PFT me. O kongkong, e tau tānoa ki ai, ki e reunion ni, tua whai. Malo lea loloa, kake lea hau kala kutun. Komare more ko hi koe, ane Afrika e ue ki polokalama me whakaamu ke tu e whamiri ko tō peo whae te ki. I ko tisho no whamiri.
Kako uwale asi bahene tamasi ko pane. Ko fe tamasi ko pane. Ke unu makata ki mua tae ko fasi hao pane orea. Ko tamasi na so tia. Mereka ngatai ko ya na no fo kata hapa mo tomasi Texas. Ko mea fo kau ko ai mea ko no fo kata ka. Ko ya pane kata ki mai o ya mai juan o fa ya orea. Ko fo ngai. Atau Texas. Tamai ko mea ko juga. Ada ke hau bagus ke hau. Ya, kali kawan. Vamos a ver cómo formamos el pueblo calambao y fue llegué para que camata fue o si no va a jugar tu papá en el malo. Tapi dah ada ni kita mama ni kalau bukan yang tahu, kalau kita ufang ai fatah bukan fakir, ni ai dia mari bos pai. Kalau kita masih kalau kita masih tahu aku, kalau itu tu mana? Mama tu pun ni, kalau nama pun nak pakai kata orang. Kalau ufia apa? Ufia apa ni? Tanya kita, apa itu tu ni mereka tahu, ini tahu semari apa. Ang ilalim ng lobe, kita sisi ko niya, katulad mahal kita kayo na rin ang lobe. Wow, kumaw ko, yahaw. Mari. Ang ngayon ko lang ay, tanga, may nilofisyo ako. Kumari mo yung sine ko, may naite. Mari ko, fama ko ito ko fa. Kung ito ko, tanga, ko ito may hen. Kung ano fa ito pe, kung mo ho, ito ko tahan, tiyan ho. Kung tayo nisisipa tayo, tayo lahi. Mau pun atau far mau hen ni, mau le mau ni afi, mau fihia ia lai ia mai. Kalau hanya ia buat le loto ia ke fogi ke api. Kalau si habe hewa tege biang tahu no fobe mau bese tahu mau fihia mau lau mau be kau ke toy, mau ke na lau mai. Kau di kami yang no be dia lagi bese kau ni, boleh fatah. Ya ini kau India, India kulap be. Never leave the river. Kalau dia kalau dia ke river, kalau lain ke bawah ni lah. Ready fish. Dia tahu. Ngai family. Tengah dah biasa hari. Kalau follow. Kalau ia mawang maui. Yang tahu no femawan. Kalau ni no tahu no ya funga baka keke. Kalau fatah itu tahu lah ni biasa sidno hari. Tahu kau fatah no tua. Orang sekali aku ni, mau ya kalau dia lain, orang nala dia, kalau tepe follow, kalau kau betul, kamu hal yang kita follow nama ni, di nama kau. Kaya kau ni kau wasya ni hen, di ahun. Tahu tu biasa kita ini, ni tahu apa, saya mereka tu, memang hen ni kau tengah tahu, mahu dia, hen ni saya tahu. Tapi kau tengah tapi, ni mau follow, kau ni aku ditua, saya ni apa? Ni mafua ki pe ne ho ne sisi. Ako ke tu ka me ave pe de fa tonia. I ka ya lo tu. De vai ha pe to ye dia ko fua. E ko io fa ba ko pe ki to on. Ka ni fua ki mai. Ka lo i tu ku. Ro ku ma ho ta ha da i ki. Ko mo ke te ha ka ta mo ni. Ala ko ni pe pe. Ha mo ni ngai ka ve na lo tu a ki he ta mai. Ai ni ko da ya ho ni. Ako fe fia. Ia tena lah kau ini, ya pasti yang mau tu kau yang kita tangguh. Emang tu lo mau ngasih hamili, berapa mau siasi, ni orang mau. Ada kaya itu ke? Ke tangguh ke fat dia pe, mau tu, ini aku tu apa? Apa frasi ni ke? Mau fia, ia fuaki.
Te hina lahi koe ria a hoko whine a hoi nei whai ai mai. Hoko whine lahi, whanau toko whaa te i wha maari. Ko toki maari e, ko i whaa ko i ha. Ka ko whia maa whana ai, ka pau ko maa whana i ure ake he maari. Ka pau ko maa whana au. Ko noa e ki e a whia holani. A whia mai, ki whanau ko na pāne ne maari. Ka ko pēr ka mei koni ko he pohango ure ake ni kātini. Ke whia pēr ko tōku, whai o whai o mia. Aine kuni ma whaki e koe ni koe me ofa. Te o Tomasi te ka misa koe, whakatoko o na hieni. Hae ko lau ko whawia ko toki nere mai te. Ka ko kumbo ui. Ka mai he lahi ke taha koe a mātoru. Pane alo whai whato mia. Ka atu e ke malanga sāpate, malanga. Atu ke malanga tōna ki, malanga. Pule lu, whaite. Whai koe whato mia i he whia na whio mai. Ko kai koe me unga daia. Kia koe. Ka ko inga atu e tu wape wholofola. Ko sida kone sen beo whamateria. Ka ko kure aia, te ate whapa asde. Ka ure ko hoa. Ka tawa rewa ki, asteria, i kangaru. Ka hoa ame te mate, hame whai. Ke whahongi au ta fort whetu, ke kau koe, pēdia hene au. Ka mai hoa, te tuku o hene. O ka pai mōni, te whiawhia ke hini mō mātua, te konu kei mō ukera mō hete na pere ki pēsei. Hei ki pēsei i Tomasi, te ata whoki, o ko kei nufo uwha onga. O hei pēr kawa mō mua. Ka mō mua. Whawhai au, ka mō mua koe. Wau te honga whawhai. E kai taha i heni. Te kami whono e kao koe, wau te taha pē, nengo sisi. Tua mate ngai whae, ngai whaamiti ko toha pē, ngai tau te ina. Te i kai whikau mo mga hioa. Mō tau ko toha pē, haa ko toha pē. I haa tu mo haa pē. Ka mai a haa koe o wata te teu, ke toi hoka tuia. Ka mau rere mātou, o nok whetako e pē, whanua koe ia. Whanua hau, i te sisi, o whai whakamia mai, koe ia pē teo whātu. Kalau ko kasi mai mo ta kasi ko pani e mari. Never leave the river because the water is good. Not only to drink but to clean. Ko ia ko tu ko fa mari e tahi ne ofa ko mau da ko kalama e ke ke ko ko veni ko i ka tu. Fa ia de a no ui ai kaurea I he tua pa tu na. Tulong. Teu koe ke muwhanga I ngai whataku ko osi au whaki. Ka ata mo e whinu na tua koe ni ke kona hoko atu e whatongia o e Queen America ki hono Hise Painiti o Whaanga. Aia kaka Tomasi ko te ke ko mau. Pamol mo lang kay mabubuhat ang buhatin mas. Kada ko mo rin buhat ang hana ko sa ko ko mas ko kada kanya kita ko. Wadai nene keke, como pone Tomás un lado, te va a tocar a tanto tu apecho, no sé, uy, y Tomás lo que tiene, cata como mole, porque va no sé cómo apretado. Happy
Pwede sa alaw yung mais. Hey, pwede ba yung bata? Lopez means Lotte say skyline. Pwede ba yung Chili. Robert? So, we are the way I know you. Chili Lopez. Pesado. Mira, Robert. Mẹ mai cái của España là Thomas còn tôi nghĩ mà lấy làm mai về America cái làm mai là sales Kuwait là tu Thomas kata kamu mau apa itu? Di Patogia, rồi Patogia có đều ở phần ngoài địa bàn nào, đi làm mấy cái anh đi phố, rồi lót tập về rồi phần là tập phải là họ Thomas Kuhn là cái pha ba là cái bên của tôi, họ coi, nó về còn mọi người á tụi cái má mà Thomas, còn là family Sisi ia ibe panau, menua, kerakete, kekeke ya alfahu, obkene mungu na usertesi, kutufine la kahaya, owet latu, alflen wet latu.
Tulo mo lowat kufanga ng fatapu no sino país tabu ati ke fai akilea hoping wa to se misa o latu pero ko tigani mau i fanal do na Thomas mo fala ai ne ko hau mu ngado pe tal mo fuate di kana iki ai ko lonto pe ia ke fa pala ni ko ki me ko to o ni ai ko osile vai tonga ya se kona ai te whakahoka atu e pala ni konga kona i kaupitania malo. So, starting now, hello everyone, how are you? Yes, welcome to Tomasi's 70th birthday celebration. We appreciate each and every single one of you for attending today's celebration. I know that a lot of you guys have a lot of things to do in your lives, and we appreciate you making and taking the time out of your day to be here, and we appreciate that. We are now going to go ahead and start the program from our side. And what Tomasi would love is to ask all of the siblings, somebody from their family, to come in for the entertainment portion of our program tonight. We will start from the youngest and go up all the way to the oldest. And the youngest is Lopeti Mofinao. So Lopeti Mofinao ko motaimi enia ke fai homoki entertainment. So just whenever you're ready, te calling ni DJ que está más fast, os te voy a decir how level como que entertainment que está ahí, Okay, koyape. Everybody continue to keep eating. Again, we appreciate every single one of you guys for coming, and more to come. Thank you. This is where Papa meets Nubu Nubu. Malo Lopez Vina, thank you so much. We appreciate you guys. You guys want to say a few words?
kolo me mo bilo ada di fa mari ni pa ya wa holo ino mo mea koe sisi ka hawe le whana ue ni a se i ka mo uti ya koe sisi ka ha koe pere o whaanga ia whaamiri ya wate popo ki tala munu ke te koe Tomasi ahon e hosia o ta o futunga funu e o kagai ha me ofereri mau e toko koe wate ofa to da koe ni bange family wata wa ke ma ura kono nga fia e to na ta koe Pau dia atua ofa ke koe ke go family to wa te ofa di motor ko to be u me mai ko koe e fa fia ai a ko koe ya ko mala to ke to ko ni na to ki ilo be u ya ku o sira to mas ma be ko ka u ye ke polisi Taulah ya puto mama ai ka mo ko ko au ka ya ha ilo ki hano wa sala mai ka mo fa no pe fa to wa na fa tala no ki mo ki e fare ma pa uma fa fia ka mai na ya me le ko ki paskala be na liva e ma pa ko tanga ko ni ko ya ni fa liva e ma he tai ko ya Tena e taramai na ele tene paskala ua ma wapi ua ma hili te olu he paskala o alvei ke whare koa. Paku fōa te he api, he ahe api, koe api aku. Pamahane mou sioa tangata aia, ala te paskala aia tau he liu. Maa ata e haa. Sioa tangata he tapa aki, tōlahi mai fōke api aku. Pai te tata ma fa puha ngal paskala le mo de puha ma la hua be o te ofre de goe o e da fi ka vo tu ge wa ni fa os fai wa kore ke u fa to wa na tu mo ke u fa mai ka wa tu he a ho ya mo tara Moni ko e mui o poha ko te le au tanien kai whakawhita i mau be e da wapsia a si suo kune maheni. Maheni kai fu mawhai i hono iwi whakarangi ke ne hanga o toko liri ho tau vai vai te ke ne hanga o whakalelu pia mo ngahi loto mamahi. Ko e tala whatapue ko a whaki tumua te hawa tuai a ki wakani. He koe mohoni, he hinga atonga lahi kai fie whalaua, kai kite no ai, ai ki whamiri tuan. Ange koe lawe nei whai e he hoa, ko ia e whika tahaua, e whanau koeni. Ka kou whamalo ka se emisi, koe a honi kone o mai ke ulahi, he kou ka mata e au, ai tala monu, Pamato masi he aho koini. Ka tumua ke whahoko atu a hoko hingoa he kou lavei. O kai e whahinga hena te kai ke nau lavei iau. Ko e kulele mai te me funga whele ave. Mata hanga le, halasia le. Isa kai whewhe a hu whangalupe te koe ne whanau tamu. Ka kou ta kai whala ki he maka ko paurine. Tunga ngai au ki he ni he aho koini. Whakola he iki a sua hama mana wau ki ai toko nima. Ka koe lahi taha ko le seri a malani la atu, o ko kore atu, ke kātaki mai ki heri, ke mea atu ai kakai ki a te koe. Ka koe hoko ki ai, ko ofa la atu. Ka koe tamai tangata ko Thomas Kulun la atu, ke moari whereti,
wepi la tu. Por atu ke fasio ma wepi pe mo Tomasi. E kuna hoko pe Tomasi ya wepi. Ya Tomasi pe hoko pe wepi ya wepi. Ya kwa ya taha ho mo uhiki. Ko to fia ya se kona pe ma faia. E kai te la ve. He pure ke hea. Ai ka na ga ko ya. Ko ni ki fa na u fu ha ma na va. Mau heni e whakakakato hama whatongia kia te koe tō masi runa tō i ang koe o la vea te koe si iau te hukai ko haki i si ka koe holo holo anga au o whamili atu ka e ha mea mo ua i ang koe ka kapa e o tō kia mo iwi ha mea ke whakafotunga e ang koe ni ka o ku si ia pa ukai te whiunga. Pea atu koto ai pea amalani pea mo wepi mo Tomasi. Ke whakakato ake ai hakoeni. Ka taitu koto pea ko whai whatongi ai pa mai whamiri la tu. Koe kulake koe o whai kai kai si. Atu koto a pe whanau le whakakato ake. Ke koe uhinga he koe oso singa maari o kai te hamea ia. Ka ke a honi o kwa te ma wharahi ka koe Tomasi pa te heke ofa pa mo kupi mo ki whanau. Mo lava mai ke tau kaunga a whawhiawhia ia tau fitu noa ia hako imi. Whatawange ke eki ke ne whaitokonia koe. Whatawange ke eki ke ne toi watu whakahatau. Ke tau lava atu ai ki hapai. Ke tau toksio ko toi ai pi hapai. Ko Tomasi foki. Ne kai ke ulawe i awa Tomasi he hu atu i he ne tau mai. He ko wanga maheni foki he ko tangata te tewa Tomasi. Koe fuafua taimi eni ke usio ai ke uru o Tomasi. O kusia lea homo uhe ahukoni. Kau kai ke uilo ipe koe whekau e ofa. Ke ua toe vare. Ke koe whenga pe a Tomasi ke whakamahino. Ku hau pe motua. Taki a honi o koe ofa lahi atu ka te motor honi kotape. Whatawange ka tau ka amarahe ahukoni ni. Tupe mua ke eiti o tau ke ni taki tau whanonga. Ka tau kai kuna, ka tau watu ke baranga aho a pongpongi. Whatawangi, ke tau mahawai pe kamu eki. O wharahi atu ka te moto uta hene ko ka te atoki. Ko taki fokia ho maula tu i Australia. Te hae pe ko elea na whai ane a fi. Ke i hanga pe he eki o whakakoroa a whae ko ni aki a mo ui. He ko uhia he tāna ki a loto whare o la tu. Ki se fine koe. Ko a wharahi atu ka te koe ka te. Katoa ni ke eki ke ne toi o ati hanga hiiru. Ka mga hi tau ki a te koe. He ko uhi he ko wilo i au te tau au ki hapai i he wāwhita hiwa. Uhi a be i he tau hirelei a sione misa o whai pe maa. O wharahi atu ka nai te pe mo pāne. Taru e ku nofo i he wikerio e ke pe te mo tau whakaku mai. Amanaki te mo tau mai ane afi o kui kaipe. Pea e whakawhetai ke e ki ko mo tahuta rei i a hon. Pea mo nofo hena o taritari ki he tau o lunga ai rātu te utoki hanga ui ai rātu anai pea e taki tau mai ai e tahine ko mere nai te. He kou lavei na ke puri ka ko ke toki e ai he aha koe ni. Pea ko ilo i au ko ho kato au kei fonu. O hane ko e lame na whai ki o wai fuke kuo ka unanga nai hanga misa whoaki mai pak mau nofu yaki. Ko mere heki pia mo mawara. Pea tala mai e misa kau ka fie pui, pia au pui a mere heki. O taranga misa te utoki pui au ya naua i he tau lunga i whamiri aho koe ni. Ka ko ofarahi atu ka tea pia mo whaila, mo mau e nonga pia mo fie marie. Ko e aho koe ni e hanga i whatu o whawhine, whalangi la ni ki tau tolu he aho koe ni. Pea ka iai ka tau mawai pe ka mo eki. Hane o kusio ke whai whekau o kunde kata, ka nā tarane foki he aha na mawhi loaki ai. Ko koe pe taha nā piloi na kati ke loto ke mamari morope. Pea koe si o mai koe whai whekau ka te au, ka tala mai he whai whekau, nai kai ke whakaloto loto au ka koe. Ko tala he whai whekau, nā ke pehe koe ko tatau mo vika o hau pene i nuku pia pehe ai pe. Pea kaka pea whai whekau pia talane.
o ke ilo o kulahi te arika ka sisi de o ho whakaloto ki a te au ka koe hon ku ke o whalai tāpe i a te au o whalai ati a te mautolo no kotoa pe tu au whai kore ke DJ ke tae mama fui fasta ke o a Thank you, Lopetti and Finau. We appreciate that. Mababa kokoina koko. DJ tamai kuifasi. Tapi dia lama. All right, Mababa, come on up. It's your turn next here. Otua whawhetai whamalo ke otua I ene ke I tatake tau mui pe tau whakataha mai I he whakawhiawhia koeni ki he hokoi no Thomas Kuluni lātu. Kohu noa ko mababa I tuturu pe atau lātu. Kua ko tika tahataha au e whanau. Pana ko tupu hake au na ekai ke nofo I he family koni o tupu hake whakataha no kuna ane koni ko Thomas. Pana ekai peke o ilo au hopu. Na o ilo pe o whangatoko wā mo whangatukane kana ekai ke fu ilo lelei ke mau whewhi aku. Pena e pusa ki kehe au ki he tupewhine e toko taha o e ku tangata eiki o akanes na e mari ki e whaitekau ko Samiu lātu. Ko e mo whaitekau na hiki tāke olo he malanga e gospelin. Ka kwa mo ina lahi tupulahi mau ke he lotu. Ka ku whakawhita I whawhipia he whakewhia koe ni ke ulawa mai. Ko au nau mai pālangi. Ka ko mai vai mo kumari o Svete. Para whanau e toko whao. Ko whanau toko whao koe lahi ko William.
o ko smart mo pa na o to ta mai palahi ki kai ko tendali kami pamanatasi ito ko tahape ko malakal bagay wagay ko mababa Jane o Maria ke Haniwe ke kamisi ko Luke Kasupene kaya na itong fael he mahina ko me o maina kita masi ka pahingo pagaintia potential Marias pagahikulut tepelu Kasupene kaya hoko kaya ko tahin ko Sharon Amelia kaya ba uwi Amerika o nga uwi Colorado kita kagate tahe scholarship university na ako ay kaya itong folk maine tako tapos sisi tahain ko ya beno kung malanga may kita kufunga e may ko adifileti latu ko kung si gwani o kusaya kaya hok ke para identify ko tonga iya tapos may na beniliwa na binwa I might want to get you to introduce yourself. First of all, happy birthday, Uncle. It's good to see everyone come across from all areas of the world to come celebrate your senior. It's a huge milestone. I'm not a man of many words, so yeah, come on. Kaya kami ke fayak para kuat of kaya ko Tomas kabe nebe Giliannya api, itu mana tu api, kita tak ye momok mabe eki, tapi yang hopio, kita hopio moya it's a relationship, kita kami kita ope asa pati o maulot, tapi me kita opai aku tu koto api, yang itu pun kita koi kita yang itu kita yoak, kita api. It's a relationship with God as well as a relationship with you and all of us as a family. And that's what God wants us. He's got a plan and a purpose for each and every one of us. And He has called us, all of us, to take Jesus' name and preach His gospel to the whole world. Doesn't matter who they are, what type of people. But He loves us so, and He is calling us all back to Himself. Because one day we will come to the end of our life, and where would you want to go? Do you want to go back to our Father, or do you want to go down to hell? And that's my wish for all of you, that you will take Jesus as Lord of your life and your Savior, and let Him lead and guide you, because the Holy Spirit, like what Uncle says, the Holy Spirit is with us nowadays. He is living within you, and He is leading us for us to go back to the Father. And that's my love for you, because God is love. He loves you. We all love you too, brother, even though I don't really know you right from when I was a child, because I was being adopted out. But now I just come to know you. I think that first time I come to know you when we met, when Dad passed away. I think that's when I come to know him. And it's good to know a big brother, and he reached this age of 70, and we hope God will give you more lives, more time for you to get your act together, to get back to the Lord and do His will in your church, wherever you go, and your family. And my wish to all of you the same. Of our Lahiyatu Alpito, thank you, Senisi, for giving me the chance to speak to all of you. Of our Lahiyatu, DJ, kamay spasi na bamaw, may manawa. So, sekona yung gagawin.
All right. Our next sibling up the line from down all the way up is Sekona. So Sekona, DJ kata ko tamay fast and Sekona Limopio. Thank you. Kore mo ke whakahe whatapu. Ka hawa tu na o mana ke o ke hoa MC a nai tau hao ai ke. Ka e whakawhiawhia ke tau kau ngā inasi i he aho koe ni. O koe e mea po maari e ia ia tamisi ko Thomas Kuluni lātu. Koe Thomasi whoki o koe tauanga he Thomasi koe tamasi kai tui me lau koe si tui. Ko mata lātu o koe no way. I will have to look and touch and then I'll believe. That's what Thomas is. Kau tiny kau tahu kau nak buat apa Thomas is? Kau kalau tu kau fetau lagi mono hoa. Kamu kalau mau kaya dah mau gula ke Thomas is kaya hekai tu lo tu ke tu tui kata. Kau mau saya ni. Kau pergi tu pakai offer. Aku wah ko he ala ni kasi. Kaya hamna se nga pen mo ko he ko la. You are leading the way and we are all follow. It's not the weak to the woman or weak to the wife, but obey is the main thing. Thank you so much for teaching me to obey my lovely wife. Kaya ko itaha ko wa kaya Thomasi. Mahal koe, whanonga koe he tānoa Thomasi, mahal koe, this is a 3 times, nearly died and come back and alive again. Ko mea kona maare hele tānoa, se kona, kei lo mena o te whoki mai ai. Mei mate au na, o sima tahu ai. But I look at my wife, she's so young and beautiful. I don't want to leave her. That's why I want to come back. And I learned from you so much. I think that's the only way to live a longer life. Remember our wife. And keep looking instead of God. Koe kimi apea ko ma'unga, kai te hanga ke tau hori ia. By the way, anyway, my wife, my lovely wife, I come from the city in Tongata. I know some of you don't even know Patum. She's the princess from Khartoum. I went and get her from there. But you know, even you are coming from Duku Alofa, but Khartoum, it's only about 1 minute to the airport. Where the airport is, that's where the civilized are coming. They're not coming on the boat, they're coming flying on the plane. So the first town they will be coming into is Khartoum, and that's where she comes from. And I'm very glad. And that's why I'm so beautiful today and very handsome, because of her. Am I right, honey? I would like to introduce you my children. The eldest one is, his name is Paula, and his lovely wife here is Swana. Even they haven't got married. Barney, you are not the only one. They haven't got married, but the good thing is, I'm wondering why. How did you get her anyway? She was so beautiful, better than you. They both got a lovely children, and that's our grandchildren. His name is Sekona Jr., named after me, and Malia. And she named after Shawana's mother. She was passed away before she got birth. And that's why we named her Malia. And also we have another one. I think Finau forgot to name Emma anyway. But Emma is at home. She just had a baby boy, and his name is named after Paul. Her partner from not Niue, it's from Cook Island. And I think some of you, he said his name is Tutawake, the family name.
And he told me there is a free main island there where he came from. The islands where he lives is Tongaleva, and also the other island is Tomatapu, the name. And there is another island there called Tonga Island. And I told him, oh, maybe I have a relative, I'm related to you. Even though I'm not blood, I got a blood from the king, but I think you do. And we are very blessed to have that boy. He's been together with Emma since the other day. Anyway, I think that's all. I would like to say, thank you for introducing me to this. Stamasi, we're going to have a dance for you. Thank you. Thank you, Sekona. We appreciate that. Next in line is going to be Pane Confrenisi and his wife and his children. Kaya ke upang patapu kay atapi sama sana. Australia yung ki family yo kwau ko mari pa mafikabali sana wasei pa mo platu pa mo Pane Confrenisi latu. Pane kata ko me ha ko lu me amai ki mo antone amai pe. Kaya mo ako utomo fa ko to kingoa. Tohinga ko me mai te talamai la tu me heo la kai ahau paskiai Australia ki family Pane Thomas toka ke roto ke Francisi ya mau turi mai pe mau muy mai akoi Ia hako sia au maho inga koeni. Pero to mai ko fa ampe Thomas. Ke tala monoa ku whanau te te koe. Hawa sen ka me sen alpe Pane by himself. Ko te ave kau tolu. Ko mau fe fine la hia ni ku pe sen. Ke fae a Thomas ka mo Pane. Alpe Pane ore to taho ko ke ui kau tolu ke tawo ore tala monu ka Thomas. Pero hunga la ko to tu mai ai. Thomas, mawapa tari ela ei hawe waka ka mauna hope. Hawe waka mau ko hepe malai waka puna. Mo e mau fuka ampe ki au hoko e wahe ahoni. Mau kau fuka taha mo koe. Ko whafta i kawe e ki o mau tuuta mai aneu. Ke maua o mai hoko te mau tala mo nunga te koe. Ka mau nofo tama Thomas mo ofa i Texas. Ko au pea ko longolongo aki he hoa koe ni. Tenga tai whai whikau. Ko whoha au koe vai e vai. Vai e vai mo oni. Ko hoka wame ai whamiri ka pahe kai te whikau e au ke au ka Thomas. Tamtangu pea sio a tatape. Koe ne ila pe koe fie vare loi. Pe koe ne tae ilo hamea ke whai. Ka ko au o ko hanga turi hoa koe ni. Au ka Thomas. He kuke monu ia, o kia e lahi heni a te koe ke whai tutuuni a ka te koe. Ko e whafta ia ko au kia e aho koe pa mamaki whanau. Pa mamaki whanau toko wha. Ko e whalahi o kuia ko Samuela, whakaato, kaukawola latu. Pia mtai whiunga hingoa ia. Pia mo toanga po ui e whakakoe ni, he koe whakamau koloa ia. Ko whika wahi ko Rebecca Chen Ray latu, ko tauhingoa pe kia seini. Paka whika tolu a kuia ko Pane tai latu. Paka whika whaeli ko Alice Mikaela latu. Ko tauni ko tau puaki lahi a mamaki family. Ko whakani ko Pane tai latu, tau e lima le nofo priso nei Amerika. Aho anima sanuari a tauni ko aho
fuha koe ni. Ahana hoko tau ni maano. Aka tau pena ata mai fuha koe ni me prisone me Amerika. Wike konka ko wike kuosi tonga naku wike ke atu na fuha koe e Maria o fefile koe ni. Han koe na lau kia pane toko wha nau pa toko whakaukau ke fōu he hala ki whare mari ke ne ilo he hala ki whare mari. Paka tāpu aku na hea kia ki maua ko ma ki whamiri e ngahi mea nai hoko ki o ma whamiri. Ka whaafta e hoko to tone ngai tāpu ako ia kia mo au sia e Tomasi ano tau whiknoa. Tomasi vai tala monua kia te koe ke tau nofo whai. Koe whamole atu ka pau ko whai tutu uni ki ho te hina. Ka wahango lau. O amo o wha ke a koi peki moua, ke hoki si ana vai, ke tupeka maua ke maa koi ki na ua, whan whawhine kore whamore atu. Kai peke marea mo ofa ke hoki si ana vai, koe ni teke ilo poha me te na whai. Kai ke, vai a tala monu lahi a te koe Tomasi. Ta wange pe o mahe e ki hatoi ngahi aho ma au, ke hoko ate tau no Texas kowi ko taki whai ke family. Vai tua ofa, kadai whai whikau, te ke hoa vika, kolo tīpe mo hama motau kato pe whamiri. Tau wheloak whia he a koini, tane onko wheloak, whia e hoko sia te o masi, ahana tau whiki ngofuru, tua ofa eiki atu. Nalo. Oh, DJ, tamai hui fast. Menaheti, you're next. Get ready. Excuse me, we're having technical problems. Thank you, DJ. All right, Menaheti, come on up. It's your turn. Yes. Come on up. Rupang itu, untuk ilo ini yang semis dah, bola yang ada apa? Apa yang sulah yang untuk apa ya? Ikan, okay. Kebetulan kami sih untuk ilo ini kau sulah yang apa ni? Apa ni ulah yang? Kau hoki mau kau Menaheti lah tu Vincent. Mereka Iva mahal. Kalau dia punya hari ahli Tomasi, happy birthday. Mau kata kita formal kita Moses mau pengatungan mau mendaungan mari mau kanau mau to kata apa formal mau firma tabela mau mai kita tahu kata hai aku kan Tomasi. Aku dia nak puhen, aku nak pergi Delaware in the United States, and I met my husband. I think I'm gonna say a little English for the English talking people here. My English is not very good, but I'm gonna try. I met my husband in Tonga in 1978, and we got married and moved to the United States, and I haven't been to Tonga, and I'm going to try to go there in 2019 maybe, if that's going to happen. And sorry, my family is not here. It's only me, Ko Auka, Ko Hao. I have 3 children. For Charlie, for Osmari Moya, for Shelly, Mamunaki Matamay, Tito Kowa. My second one is daughter Christina Osmari Moya, and her husband, and they have 2 girls. And my youngest one is Peter. He's almost married also, and have 1 boy. So now I have 5 grandchildren.
So I don't get a chance to come and see you all that often. I think the last time I came here when my mom passed away. I can't remember. So for Malot kato ke ofa mo malo mo o mai hini. So if you didn't come and celebrate Tomas's birthday over here, I doubt very much if I was going to be here today. But I'm so glad that I came to celebrate your birthday. Happy birthday again, and thank you very much for everybody for coming over here today to share this birthday party. Thank you. Thank you, Melaheti. DJ, Tamay Fusaki. Thank you, Melaheti. We appreciate you all the way from Delaware, USA. Thank you. Next in line is actually Sione Misa. Sione Misa, it is your turn to come on up. DJ Katago Tamatubashi. Wala ito hindi kay Osmay. Kay Kunda ko eh. Saya maya ka. Kau lagi mau pamamara ko eh. Aku bebe ko feu mane nai. O de fafita be kamis. E fa koloa o fai. Ui fo ke ko ma. Tala hanga hi. Tala mono Tomas. Ola o fo ke ko. Pa u ha buana. O ki family to no. Umur yang saya tala ui fo bale. Kau tengah ya, family. Kau nak ingat kau nak kaya wak. Kau nak kira ai. Kau tufi kau be halapu le anga. Kau nak tufi ya. Kau nak be kau tangan tak kita mai mufai. Ya, kita time. Mau be tangan bola. Mau le falanga. Toi be a Fiona, ko makala ko Tomas. Na kule ala ko ko hili. Malo tamai. Malo mo fai. Kuma ko to na fa na u na mau no fuat. Ke tamai be mo fai ka ti ko. Ko ya ku hina ko le fa mo.
Kau kaya tono no. Di whakatonga me holo toma mahi. Tō kisino tua koe. O whanau, tō wha. Tō kua e ohi ai taha kora vedu. Mo mea mai peki ai. O koa eni. O Princess Merenai te katea la atua. Koia family, whatever you do, love until you die. Koe, ta whaaki koe nuko kau ki ai, kau lea ke putu e pinimutu alahi, kau kosi e paku mauhi mai tua po ta anoa, koe e me tamasi lahi, e tuin, no hoa, kau whae mau, whaka whehua ak, ko pēa, ko wikaki o kaua he kau tama koe nā, e hoku maari tāpe. Tuku whatonga hea ke e tuin, me mai e tuin, o koka mo misa hoku maari ko tāpe, tō masi mai kua ua. A koe toe ka koe o family, tere a maari. Ka koe a Princess Merenai te. Ke tau te koe. Mo te la hokoa. Tapi ring te kere ba tu kumata. Ora Tomasi. Tomau no phone, tal te no fo am. Ko rea e ko mo kore ko aweti. Fama e pe misa ke a taimi. O whakatahata e whanau i tau whiroa. Ahon, se whai mo ke lawa mai. Tomas, maolo ema, kai peke katat. Ako kore mo whakaamu koe na whakarea ane nai. Tau aega amua ke kakato i foa, ke ilo o tupu anga, moku ngā he anga. Ai ngā hika tō me kere, a ke tau ospe kere. Ko e whakaamu Tomasi, o e roto si. Tau te kakipeki ai, te koia pe, ko tau hao anga. Paka no foi mo palani na fai, o mori ane, Tomas, ane pe ko kulea ane nai, kau repeat again. Whamurure a heau, ka pauka mau tono no e whanau e Australia ni. O kaha tono no, i te hia pe au. Au tuku peke e hige nau e o tamo haa, e wana iai, a whi toka kaka. Koea, ilo ka tō masi, mo mea ka tō peko la. Te kone rea ana, kone rea ka Hitler. Taha pe o toi ua. O kua kitai pe tō masi. Ia whakatehina, ia whakatō whawhine. Hange peko kulea ane nai. E kua ulahi pe tamai. E ki ulahi pe tako whae. Mea ulahi ane sieri. Marike heia. Whanau whewhineu marike. Ane mau ke whatahai pe. O alu. A whalanga. Mole ia. Ahon. Whakakata o tau whitu noa. Te mau kei nohu pio whakaango. Koe haa, mea te rea ki ai. Te mau kei whakaango atu pe. Te koe kei hit pe ki mau tau. Koe a, o kiro ka tō masi. Tō masi fuk whamiri ko koe lea e. Koe ofa angai te mau tamai, tamo mau whae. Nea koe mau noho. Te oi fuoroa mo ki ngā wā. No pina o mo peka tō masi ko ne alu. A koe tō masi e ne ofa pehe. Te mau kei ofa peka koe. Koe ofa anga koe o tamai te mo whae. Oia, kai aha tau mawai. Tō masi ka mā ofa mo. Whanau mo whangopuna. Pane.
haha whaingata, haha peau, haha peau, sisume tēne lawa whakanonga. O ia e mea nai kai kai viwili, mo i whakaamu, e wafe, mata hiwa. E whakatatato aki ai whakaamu, me mo i whakaukau ai tamai. O kai ake tau lawa I muri, e tau katoa aki fōa, mo i toi ngai whamiri. E kei toi pe tamai, ia e mo me i tanga au kei toi. O ia e, tala popo ake o whaita koi tau masi au mahoa, mo whanau, whanau hoa whanau whawhine. Kāta katoa pe, ai whamiri kero kau hini, a kai off. O sio o tōna teke ki whanau. Koe ni ke, tau kia haa peitu, te tau whitau la. Mo wharea mai ki tau peiloa. Koe a e popo a off. Mo whio ki o tau whitu noa koe. Whanau a me, ki tau au sia. Te koloa ia e whorofora, te tau ke whitu noa. Te koloa ia e mau inga whanonga no ui. Koe a mea popo ki tau manunga o Tomas, tau maha family tua whana. Hello. Thank you, Sio Nemisa. We appreciate that. Next in line is unfortunately not here. Her name is Lisa Bessie. She's in Brisbane, but we miss you and we love you, Bessie. So ofatu to you and your family over there. The next person in line is Amalani. Amalani, it is your turn now. DJ Tamatikas. Hinoa ko Lesieri Amalani Latu ko kufanga katap ko osuna Afrika ataku pagi kufamao ma talamunu ya teko Tomasi. Happy birthday Tomasi. And with all my family, we're just wishing you all the best. And to all the family, thank you everybody for arranging all these things for the Hope, Latu and Walter family and Smith. So, ako varia mulea, ako, and this is my son Gerard. I have only one. His name is Paul Gerard Smith, and the wife Anita, and my daughter, my granddaughter Ellie, and my three grandsons. They disappear. they go out. So I'll let my son talk to you. Okay, I'd just like to say, Uncle, happy birthday. Probably would love to say thank you to all for coming here. I'd love to say that all of you look beautiful, and obviously that this is what family is about. And again, thank you, and from all of us, we'd like to say that we love you and thank you again. Happy birthday, Uncle Tomasi. All right, DJ, play their song.
Thank you, Amalani. We appreciate that. And we love you. Next in line is the birthday boy, Tomasi Latu. So Tomasi, all of his children, please step forward and come to the stage. DJ Tamay Purpas. Eu falar do bem, para tá por boas já para o bloco corre para more ngày ai cái gì thì làm đi phải tốt làm đi để các bạn bên bạn này xem qua ta có cái cây không có cái gì tôi không qua cả rồi các bạn quê ở trong mấy cái uống rồi đi bộ cái ta được mấy hai rồi uống rồi quê uống coi quê làm cái hàng gì không qua hết quê ta mà xí là xí thôi có xí thôi hàng này uống mà Australia na be ko ya je ko ai para ni ko ni ka wa o si bolo be ni len ko mo si me ai be mo do o bi ai mo o fe fine hen ko we pi la ka ai ho wa malani ana ko ki ya ho wa pese o no fe fine ni ku ye ni ka ta ko ka ki si o mai eba Dava meio de coisa. O que é papai? Eu estou a cá. O pai me vai, você aí, que não tem camada na teu nome. O cara que vem, na lá vai ver final o que voltou. Ai. Ué, mas estamos chegando foi tá agora. O chia e a lahia sione ya pesi ada paula ada kok apa ho kuat kuat buo si me ai be o vingoa e jambu e que hai hinga dam pai o sua matala o Thomas Kuru di la tua kalau mau tupu ya pai mau hiji mai gitong ene ka ge osia ko ye tau e lumava hea ku mei tonga o kohu sa vire ko alo skola siki muri o ha vire ko eva ta o ni te faha ya lagi mari ia toko tolu mai pala ia toko tolu o mahana pe fine ua o ki kamsi ta ana e ia mo fa na wai ko ku ha ala ta ki tonga e e ba ko alo ko muri o alu ki goro ma ko foku me ko ka mai ai ya ma fa na to fit ka pa na u lave ilo na to fit na eu e tamalahi o Monday Tuesday Wednesday ko tamalahi pa hi mo ki pa fa ta ngata ma ha na ko fa ya sha suat ya tama ho ai fere web me a hapo mo de a hingo yo ko hingo vida ta malai leo de pe he ta machine off ha me do mo fa ai danga na mo fa de ta be mo fa ai danga da to ma mo malak mo bi fa to de mo wa lo ya
Ya, pertama hoko anda lihat tu, lepas tangata, mana yang usah hoko ni. Pertama si kalau peti, toi muan latu. Saya tambah ahet na ulah begay gol nombor punai. Saya itu lihat oleh waf Amerika, ya toi yo, kaya dulu si malo. Saya gol lewat kalau pet toi muan, wadah kalau pet toi muan latu. Usah hawat deh saya ini tidak ada benda. Ini siapa kau nak? Kita pergi tengah tay, sampai ke sini. Oh, salot. Why no aga salot itu ni? Malo. Kau kira ya? Skylight. Dia faham yang bodoh family water. Why no dia? Kalau si tahan, mesti. Kau mau family kau sei. Family hingga tu orang tahan, ini sei. Kau kita kau tahan ini sei. Mau family. Pau kau tu, lagi pau kau. Pulau kau pau kita nak. Kalau fana kau dibuat, kau kita mana tu jadi. Kau kamu punya kau tahan pau. Wano, kau dah bayar wano. Kau dia mau punya uang. Fire mau punya uang. Kau fire ini, tahu. Kau mana tu meri? Bukan tak dia follow. Mana tu dia asyik dia buat. Bukan dia. Kalau mana dia orang ini kaya om ibu yo tak usah no. Angin ibu fanong wai. Kodo. Wai itu tak faham mak. Tak faham ibu baru. Tak faham wafi tangtong. Wai. Ai moi tu. Ai moi go ke case maker. Tu. Ai kau sia go kau si noa. Kau lau be hoki. Pa be dia o tak usah noa. O whaka ko whē taimi, ko ki tō ngai tā lawa he wae, mo nima, ko whai ake pai pāsi koe. Ke ko whē taimi tuku ai whi alua kai toto, maa koe ahoi. Ahoi ahoi. Ko whakamue ko whahate so ni misa. Ko whakamalo ke au, e kei toi mai, e ngahi tamai o hange ko Moses. Ko sami. Kada ka pau hala mau ko ko do Agustin. Agustin ai ho ka dauna ka family ka te lava mai ia. Ui ko hoa. O kale ma be ki pare ma ke moni, ulelu palai. Ame pe ko hoa o bisa. O mana tu meri ko tu buana. Mau tolu dai fa osi ai ta pang mo do. Ake ka osi. Ha go me foa i panai. Kok me panai i foa. Mo mo te ngai au o skopo dia ahana. Ngai tala no ko ka we no ka no ko ni kai mo dia. Be fo mama ida e ko fitu ku me kai ko fitu ku me foa ki panai. E ko foa ko fere ko yo ha pai. E tu me kai ki panai to ala ke o tu mo. Ro mai vai me foa ko o ui e kai me ni ko tahi lahi. Mati ko kai o bu. Mama. Aku pergi di hal itu. Wah, mai tahi ke fitu dari contohnya dia mai dia. Ayo mulu tahi lahi. Di hal ko ke mulman ko lo hos po. Nere vai fai. Hai eu ta ke ma. Ke kai la ho si ave aha. Ko ke fai ko ta kau. Di mulu foto ko pa. Kapal la butuh ha ko ana si awa ko ya. Kapag sulah ya udah hati aku bawa toko. Upah ke ave udah, upah ke ave bawa. Kita ibu belah ke ya udah mau hoa, orang ke hoa. Apa nak matu buah kita ibu ya. Kau hoa jadi hanga fuah kita. Kan al ke al aku ni bodoh ada. Kalau orang VIP aku hok fuah mu. Mu pangai, kita fai ngai al. Kalau ini ada. Kita fuah kau tahu apa dia mu panau mu kaya. Ini fai kita no. Tu faz hoje fora. Apa que hoje que filho. Ni adu mai. Algo é
e fai o tau tama e moni manu gata. E kai ke te hoka tu whono ngā e tari ka ole ulahi ki uhi ki. Wani lahi se unga toko uhi ki, te mui behis nā ma lene ka aio ala. Alu di pangai, kogi mai, alu di pangai. Aku kehe pe ana ndoko mari ko a fōa. Nā rea geni mari ko o ke whino pāni. Aku ke mari ki a tama fōa. O whakata e ke monu manu koe. O spoto ke ki uhi ki ia he alu he ahana. O te ke ala o fusi e piti, e te ke ngu, ere mo koe. Kupe ai tangata e ke le taki e whono e alu. Kera kona ki whiunga e ka bodo whanau ke whine. O mou hoa, koe taki e whono ana. Maha koe kipia be ko whakahako anu. Maha te ko whaau ki whanongo pēnu ko uku whai whanongo pēnu ko kureo. Koe tau su waru noa. Hane koe te sio ki te wani. E te ke au ki aike. Koe sāpate. Mu ofo mai o te unga maa ke loku o hame koe. Koe te unga maa e, koe te unga pehe. Koe mea kua te, ka kai koe na ia tere ki te wani. Ka pau se ia ka te unga kula. Au. Ako ya be, ako ya be. All shorties in the club, let me see you dance. Back it up, drop it down, let me see you dance. Get low, drop it down, let me see you dance. Push it up, let me see you dance. Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble I'm shaking these booties like tacos, man. I'm shaking the city like tacos. Thank you. Next in line is Auntie Rachel Ski. Rachel, this is your time. My family come up, please. Let me see you pick it up and down and come up again. Malolele family. My name is Robert Skeen. I'm the eldest boy of Lesieli, Domasi's older sister, and I'm here with my two sisters and their family and my family, who I'm going to get them to introduce themselves shortly. But I just wanted to say we've got two brothers and a sister who's in New Zealand who couldn't make it, but they wanted to send their love and blessings and their celebrations to you, Uncle Tomasi. That's from Norman, Elizabeth and Philip. And I'm just going to hand over to Jessie to introduce her and her family. Malolo Betty. For family, for Llewellyn, for Mari. Okay, Llewellyn. So tamasi iniwe. Ko tahine langi kono hingoa ko Tio, hauhen. O tamasi lahi ko Yain, hauhen Yain. Tamasi sisi ko Skeen. Tamasi tongaya. No ki tahine sisi ko Charm, come in front. We want to wish you, Uncle Tomasi, another 70 years, and we'd like to see you partying some more. A happy birthday. Now I turn the time to my younger sister, Rachel Sibaray. Hi, hello. I'm Lesieli Sipilele, and this is Brooklyn. And
Tyson is hiding. Where's Tyson? Anyway, you'll see him around. He's a little black one. I'm just going to quickly introduce my family. This is my beautiful wife here, Lauren, and my 2 young kids. Thank you. This is Kingsley, this is Violet, and my oldest son, Tyler. Tyler's, I think he might be outside. But on behalf of us, we just want to wish Uncle Tomasi a big, happy 70th. I don't know what it is about the Latu family, but man, you look gorgeous. You still look beautiful, huh? 70 years of age. Mum turned 70 last year. She still looks great. And we're just really excited to be here to see you all. Some of you haven't seen in so many years, but it's great to come and eat, dance and be merry and to wish you a big happy birthday. And it's extra special today, Uncle, because it's my birthday today too. We love you. Au revoir, Delay. Happy birthday, Uncle Tomasi. I love you and all my brothers and sisters are here tonight. And happy birthday to my son Robert. He's turned 48. And I got 23 grandchildren. I'm 71. I'll be 72 next month. And I'm going to dedicate my dance and my experience for my brother Tomasi, and my grandchildren will come put money on me and all the money will go to Tomasi. Okay? Thank you. Love you all. He
Thank you, Auntie Rachel. You look beautiful with all that money in your hair. Next in line is Salote, who unfortunately has passed away, is not with us. However, though, her children are here. We have Joanna and Cynthia. So Joanna and Cynthia to come and represent them. Let me see ya pick it up, drop it down and come back again. Just feel it in the groove. Hello everyone, I'm Joanna Salote, one of 3 daughters of Salote, who is the second born of Sani and Wehi Latu. Unfortunately, Mum is not here with us today, and we are here to represent her, firstly, and I would just like to say how much of an honour it is here to be here to celebrate this beautiful, joyous occasion with Mum's lovely little bro, Uncle Tomasi, and family. Firstly, I'd like to introduce to you my younger sister, Cynthia Zany Forbes, and Salote's grandchildren, my sons, Zain Alifaleti Forbes. Oh, sorry, Flo, are you there? The name came up. This is Flo, Fulula, and come on, don't be shy. And we have Aiden Eric Forbes. Hi. The big boy over there. Hi. I'm coming to you. I'm coming to you. And this is Kai David, James Forbes, and this is our lovely youngest boy, Eugene Jr. He's very precious to us. A lot of you haven't seen him around of late because he's been in hospital a lot. He was born 24 weeks premature. So he's an absolute miracle to be here. Wave to everybody. Absolute miracle. And I know when we were in hospital, Mum was watching over us for sure. Cynthia, would you like to say something? Yes, I'd love to. So I just want to take this opportunity to wish Tomasi a very happy 70th birthday. And can I just say, I'm so grateful that you decided to have your birthday here in Australia. I think we can all agree on that one. And Flo, did you want to say something? Happy birthday, Uncle Tomasi Ofatu. Happy birthday, Uncle Tomasi. Happy birthday, Uncle. It's great to see a lot of family members here. I don't know many of you, and those aunties, uncles and cousins that do remember me, probably remember me when I was little, 4-ish. So it's good to see a lot of faces here. And yeah, maybe. Happy birthday, Uncle Tomasi. So party on, everyone. Another round of applause for our children here, Salote, rest in peace. Before Salote is also Emma Skylight Latu, and she's unfortunately has passed on to heaven, so she's not able to here to make it, but we love you, and I know that you're smiling from heaven and you're here with us in spirit, so Okalahiatu Emma.
At this point in time, we are actually, we have the time for our Amalani, for our Fahu, from their side to go ahead and come up and provide a speech. So all of the family of Amalani, Saloko, if you don't mind coming up, Kolodi, Kokoran, Kotaini, Porque eu vou falar de talvez a pessoa vai fazer de segundo, verdade, vai aqui fechar, vai lá ver a rua. Todo mundo que tô toma se um lá tu, eu você a tá um filho no furo é a coisa. Vamos falar aqui, vem a uma mais de já tô a ainda com o fa kakata lava ele com o homem de coloa fagatona como uma oficina para dar aí um famado que eu então vai de foto é famado pula ou esse ele Amalani lá tu mari de malapo tá alfa mas não vai estar mais a ver o outro som do vou correr Farai mo whaka mo kuna ka tote o Amalani. Poki mai. Kata ko ma sini sia te ka ina te ko mo to. Be ga san dau fo. O mo fa na. Roni ka pe u mo to mo fa na. Alma o long so. Mo fa na. Mo to ko to be. Sa me he. Maka ko pauli ne. Ano he he. Family hao. Pokoknya di siang aku yang apa naik hao. Thomas turun lalu kemudian tahu apa yang kita lakukan. Malam. Next, we are going to have an introduction from Desi's side of the family. So here they are. Kore peke o whanga he ki whainga mare kan ko o ma ki mahua I he pia koe.
Ka ki mua ia o koe e whawhetai la ki o koa ko hui koe whakakoloa o e aha koe pe mo whio hi o tau whai e aha koe Pea o tupa e whawhetai mi whina malo ko hui koe tamai o eiki makatuunga i e tau hen I he whiawhi koe Pea ka mole mole pe koe whapunga te ki maua he maa whana koe manatu ki whaitoka ki he kui kasahanita se tesi whanua. Ko ia e uhinga ako ma asia I he whiawhikon ke kau whataha mo ki motonu. Pea ma whamore more atu kuhi ko e whawhotunga o e asi o e whiawhiko eni. Pea ko e hono mo ni o koe e whawhetai ko hui ko malama mai ke whaia whilo aki pa mo e mamata atu ke te motolu Ta kau kulahi pēo ma ka inga heni kai kai ke whahailo ki ai. O koe pē ngai whawhonga ku iai e whilo ngaki. Pa tokolahi ngai whawhonga heni o ku koe toku whetau laki te heni. Pea koe ia I whanga maare koe au ma whamalo ai ka ki motolu. I he tari lelei po whaima ki maua. Pea koe ma ko se te si koe I hanga pē ma I loho pa ko tui ma pē kua tahani kune ma uhi fwai ta whaaki koe ia. Ko se te si koe uraki maria o Feleki. Pea nai toko taha pe. Nai toko taha pe se te si. Pea koe whanawa se te si. Pea ko se te si nai mauhoa ia ki Amin Whanua ki Kolomotu a. Pea koe whanawa se te si nai toko taha tolu. Pea iai mo pusiaki ai e toko ua. Pea ko iai au kuma. Ko sorry. Ko se te sina e mari ki a tene fufu whanua. I Kolomotu a whamore atu. Pea ko uhinga e maasi he ni. Pea ko whanau se te si mo tene. Nai toko taha tolu pea e mo pusi ake e toko ua. Pea ko e taha whanau a se te sina e whinomotu ai o kuaia e te hina ko e ni. O ku mauhoa ia ki hawhili mo e halaki I maufanga. Pea koe whoha e taha se tesi o kou tupu mai miau mi ai ko sione mai a taka noa he laha wholao whanua. Pea nau mau hoa au ki he whawhekau ka Williami halai whanua nei toki hiki atu e tau ko osi. Pea koe uhinga e se maasi I heni. Ne kei ke whaha iro ki ai ka ku taramahe toko ua koe ni. Ke mamai ke peftei koe ni na e whai whahokangi ki ai. Pau tarangi I o tau pe. Pea whakamalo atu ki he tamasi whai aho e aho ni ka maho hoa mo I whamiri. Whai whekau o whalahi atu kia te koe. Ka maasi ngā tō whawhine mo I whanau kotoa whamore pēku. Kai ke mau kotoa I he whakalangi o e whiawhi koe ni. Malere noa mai pepa kai ke mailo. Te makau I he whakalaulau noa hai aho koe ni. Ka au kuhu mango I. Lota maulaulau I he whalangi po mo whai. Pei taim te tau pēr koe whawhitai whatawangi he otua. Thomas, ki o ate mapopua karamonu koe ni whapofona aki. Si whamopuna se te si. A e sāme koe ni whawhitai ke si hola malau marie. Pea moia kotoa pēr ki a te tau tolu. Whawhitai ki ono huafa maa o ni e. Whawhitai ke si hola malau marie. Pe awana ngalo ni mea ofa Filipe. O malahi atu ki a te koe ka maho family. Ka pehe ki e koe ngā toa family. I he whiawhi koe ni tua ofa e ki atu. Malo. Sai, koe ni e pa taimini ya ko hapa. We are now ending the family program, and now it's open. What we're going to do is we're going to start off with a dance from the birthday boy. We're going to ask the birthday boy to slightly come on up here, and we're going to play a song, and then from here on out, it's open. So we do have a few dances in line, but those who are willing to come up and provide a dance, feel free to do so. We will do so all the way until 7 o'clock, and then at 7 o'clock, we will then play the song, and we will open this up to a little dance floor. Yes. All right, so with that being said, kata DJ utama Pepas, kay kolagi
Pamalo tu kasi ni sila program apa ni go se hala tu. Ya koi Asia tu tegi mama dah kami tu lah. Lero tegi osi mai. Koi tegi lawa mai fata ai fana guni kan pamalo di pabuponga ai aho. O ko le mai dai ni bola manuata ke famore bola. Ke tua ke mai ko hafa ngamali awora family. Ui de hoko te nau tarua ui da lesi nau buku ke ta tua ke ai mai ka ke kan ke tu nau ngo ko sendiri ko Fatulo wat ko e tarunga ko ni me ako matu ko ai tau ko ki motor go ne o ki kai te mo me ai ko sei mo sia o si ko o mahana ai ko ang matu ako ko Chain Sibel Ray Smith na Maria ko mo George Abraham Walter ko sa Manea o maawa na fanao o yai ko ya Felipe Manosiare ai ko ahoni ko Thomas Kulun Latu to ko tahape ene fae tangata ko tangata eki ai na os fa mala te finau ki mo atu la tahape a Luisa Kawen he katoanga o ko fifia lahi ai whapolmole ki halatu. O mau kakato heni, ai whanau ko toa koni mātu ai tau. O kai whapufonga hene Luisa whana Luisa mo wha mokuna. Ko whatai men ke hene ai a heki, whamaloa sinina mo whiwhaaki. O ki hene a whinau,
mo e tahine gona Cristina basta yamon pea kotoa hene whanau a seini pea ko mautau hene whanau kon a siaosi mo whane kui hena Sailini lai taha kataki o mame mai ki mua he kong tautau hene kau holoro anga koin atamasi pai aho Sailini hawe minusila mo e tahine koko whanu Vale. Hoko ke o koe hoki uhi ki he finau fot alupetea nai whahengo e whane ke ne kui mi hawakatolo lere ha koe ki he taki matina. Se as matakaiongo taki mai ha whanau whangamoho pina ga tauni noe ga chocha e koe he. O sai bala mo tamai whewhine mo kata mai mo. Te ui a pe whanako mangheni koe be mau kakato mai mo kata ki angen Sailini mo laine mi whanako laine me turik te pire koe kau kata e Wa hola i le ruka holo nui tihati mo whanau me kai ke taimi ke whanau Chelsea, como falar o que o que ele foi tamsi hena e manso kai ko ko hamoya Chelsea o que ele normali sei mo ne uta maiki pe o que ele foi oficina hen o Chelsea como sei famo mo me sei no me he. And also we have a first cousin of our dad, Kevin Walter, and his son, Kevin Jr. For those of all the non-speakers, especially with our Smith side, Barnabas Smith, all the way from the United States, was married to a lady from Ha'ano. Her name was Lele Faiva Moana. And we all come from Hawaii. So I'm so glad this is one of the special occasions because we have the Walter, we have the Smith, Latu, and all the families here. O mai ofefi nene o aripate tamsi asiasi go Marita. No e. Gata me ka Walter. Pea ko konga ngaki ko konga wa ko mauta lunga o faia i tahine ko siale hai kuriwa o papa lata i le otmo mo Walter ka ko ko tuia mauta hine bye bye. Happy birthday a Kelly Kuyu Tomasi. Iyo, kaya nga fo ta mea fa tonga ka ta tu mai ka ko ki kai la pe ka na. Ko ku hingoa. Ko la manu hina i moana ki ka tapu. Fai fa to ki he mate Walter. O mau fia he a ko ni ke mau ka fa taha. Pea mo Tomasi e aho paho inga ko ni. Taha ku fia na pe he ke toi tu wat me moano fai ho ku fatongia. Ko ta fa tu o tolu e o oku. Si we to ke ta ho no feinga i ke mate. Kala mai he tama ko e tika ke osi ho fai fatongia. Ka te he fo ki he family ko ne mate pe afane. Ko ho ku hingoa ko fa o pe e au. Aho na atu takai whawa i ki mātuku a tau, pe au whau hoku hingoa. Pana te hena tōku e ne mate pia whane kua mōre ai. Whamiri i kai. Ko e toki mate pia ai pe one one ko mataka toki tuku ia ai whai whatunia. Ko e uhinga ia o kua te i mawai ai mānawa mo ui i he aho ko e ni. Ke toi tua Tomasi o whai hoku whatunia. Ko Tomasi, te tahano o whaanga o na ngahi marika ko au. Ko ngahi mari o sia hona ngahi nickname pio na to. Ko au tale wala tu te kai ga nickname. Whanongo atu pe ko whai whatongia ki maki. Taha te aia whai e mauta o lunga. Whanongo he tala ni nai hala tu whai nau maranga a pongpong. Ko pongpong he ongo fulu i saspituira complication.
Uniting Church of Malanga ia Fina Wata. Ko mau taki au Haawarta. Ko ia Haawarta. Ka pau te maula vange a pongpongi kia. O si ko ia te mo fai pate tahamu a fai patongia ki he mate. I hono api ke tau mama mo tau popo talanoa ai. Ke ha tau toe reunion. O kia i whake mau reunion o te ukamata he moni te. Te koe reunion ia koe whanau ke ia whani. Ka kotui te tau toe po talanoa i he sāpate ke reunioni ai. Haawarta i he aho sāpate. Ka kotui te toi mo ui atu hatao ki ai ko hinga ki te whai ai pēa whatonia. Ka taki e whakalolo a. Koe ki tahine koe na e rawa te simina. Koe ke nau whumaratu i kakato hono hinga kau toi ai atu. Ai se fine kou tau pore pore ai e Haawarta. Se are hai hai huni wā o whapā wata he otu mō mua whori ati Warta. Tamata mea mai pia tāu pasi. Ko ia, i ronga pe ia o ofa ke mātuka e tau. Ka taki ai haki pare, maro, ka taki. O mai ki teki o ki tahine, ko tola ta hafe. Ka taki siare, o oange ia mai tangata peste i he ahakone. Ko e luku pe ia e whanau a whane mo si au si. Ke mahino, ko tō masina hangai peha tamai, pia mo ofa ko ha whae kia ki mautori. Nia ngoe na more, a koe tamai mo whae ia ki he whanau koe, tua au whaat malo. Family Walter yang mo whakalangilangi o whai. Pea pōkore whamore atu ki he family Walter. Ai beba mo ilo o ikalahi whakaururi ha mo whinga te whakalangilangi o tātike. Mai hanga he motua ko ia mau he tau kāinga. Pea kono ngata ini o na mo te whakalangilangi e motua ko ia o hoko mega motua o ko to tahala mo to ke mo whakalangilangi mai ko me mo se to ata ko nei ka pia ko. O ka te ka mo to Amerika ha te whakapia mo ofa he toi ngā ko ia. Ko na tu ko ia
na nofo na tafau. Ko mare ko hoko atu wani ko fatongia hoko mai. Ko si mo punai ni o mere. Ai te ngata te mere te na fa te na fatongia ka ngo si sa mai. Tulong fatap kia tua mafi na ne finangalo ke tau I hoa koe ni. A te fatap ke tau laiki mo sese pia moe toi ngai tau whaifikau o hunau mea I he malumalu e whare ko enu. Fatap ke o tua mafi ai ofa kone whai ma tau tolu o tau lawenga monu ai whakataha pia moe tonga ane ko enu. Tomasi o ko happy birthday at kia te koe. He aha koe ni. Kai umaa ai whamiri umau. Lere mai ke kaunga kau whataha mo koe. I e fia e maalari. Ho au sia e whukatau lahi pehe. He ahoni. Te eki ke whai e mau ki tau o lunga. Ko motu. Ko tomua whakaha atu au. He koutui. Ko hinga ia ai lama mai ai tamai o ekin ki he ni Tomasi ko fia lahi e whanongo na e tarange ho PFTI ke mau lere mai ki ai. Pea fuoloa pe pilo e au mahakwa mahina ne wha pe nima hono tara mai. Ko fia ki eiki ko hinga ho lava mai ko hinga ke mau whakatahataha mai ki heni. Ko hinga ko whawhetai ke ki ko toi sio hen ka mereheti. Pehe kia mamawa, pehe ka te koe kāne. Ko hi koe tangata koe ni, Alfred Wepla atu. Na mautupu hake pe, I he whamiri koe ni, kai tau te whito, ki he tamayo e koe ni ko Wepla atu, na mau fu close au pito, he mau nofo I tonga. Na mau kaunga api lele I pe, pe mo wepi. Pena I hoko pe mau tangata eiki, hange pe I hasisi I au epi. Koe me asi I me alahi, au epi la tu, koe tala pe I tangata eiki. Pea kou manatu ke hulele mai ki fuafua folau mai ki Australia ni, mai hanga wepo pou ke uha ki heni, ke tokoni ko mau ki family. Pea awe pe ki hatai mihu, lele maa wepo maa ono ki konga kere I waloaloa. Pea ni whenga I pe ki a Mosese, a ki konga api ai ke fuaki mai mai mauta mai, ke mau whakautua ai. Pea ku wake manatu, Tomasi ki a wepo, ko tangata o whamooni enu, ke angai nofo ai family. Pea ko Tomasi, o kange koe lau lea ki ai, ne kei ke mau fumaheni mau toria mo ia. Pea mo Tomasi, koe kaui iki na mau maheni au pito, lo peti, se kona, pehe ke apane, pehe ke tamai whewhine, na mau funofo au pito pe mau toru mau apita hape. Na mau peito tahape mo e kau mea koe ni, he anga e mau nofo e mau tupu hape. Kai he taimi koe na mau mātuku ai o taki taha anu, a honi ku tau whakatahataha mai ki heni. Ko fia lahi au pito Tomasi o lava mai ke tau kau ngā kau whakataha ai. Kiau pehe o whalahi at kia teki motol, o whalahi at koloti, o whalahi at Yesieri, o whalahi at Moses kai pehe ke tahine ko Vika, o whalahi at Amalani neongo tau nofo pehen kau tau wā mama o yanga tau nofo. Pea ko ofala ki tahine ko katea, maloe tau kei maue mo ui, I ahoni. Pea pehe fo ke tahine ko naite, tahine ahau. Hawa naite o rea he ko fiu au e whakasio pe ko naite na eni, na usio ai pe ikai. Fo ki talamo wa naite, sio hake ko iki ai. Kai ke naite, ko ofala hia kakoi, he hoa ko ini. Kai ke kai koko atu, ko whakahatu ki mautoro. Ko tuunga kau ko maurere mai he ahoni, na ia e mo tangata e ua, ko whereti, pia mo tukutau.
Pena ia ona tu fefine ko mere. Pea ko mere eni, ko ne whanga moko puna eni ki mātoro, o maurere mai ko eni. Ko tui pe e tō masi, o ke lawe i a sārestu avao, o gene no moko puna, na e te tūtaki ki ai o mau haki. Pea ko kore pera te koe Samuela mea hake ki olunga whamore more, tū ke olunga ke sio atu, ai whanau au e pi ki a te koe. Pea peheka Moses, kene iro koe moko puna eni, o sārestu avao, koe taha i ho tau whamiri. Pea koe au ko kore peheni ke mau ki tālunga, koe tau olunga eni, tō masi ai whanau mo whamoko puna mere masi. Koe tifine moto au whawhawhonga e tālunga, koe moko puna ia, o via mai tai ka pehe ka laisani, munu whamana whineanga nofu, onga onga. Tō masi koe kaha mea e maka. Koe mau lere mai, ke whamone tāla whai wholwhola, o ilo ki tau tolu. Koe whanau pēta, ki tau wheo whaki. Koe koe kaha mea e maka, o silawe e pē koe koe whamiri masiva e nia. Ka whawhetai ke e kiho, lawa mai o tau kau ngā kau whatahe ahon. Pea koe ai tō masi ko kore pē, whamore more, ke me ano hui e tekteki. Ai moko puna koen o vidan mai taiki. Kai tuku mua ke ata ke whae mau ki whaka whiawhia. Koe kaha mea e mau, tō masi koe ki tola peta hawhi. Na aunga atu, tuhala whanonga ofa ka te koe ofa, ma aloe pou lelei. Kai pehe foku ofa ki he tunga whine mātua katea, kai pehe kia whinau, kai pehe ofa atu ke hoa o seko nā whaila, malo o mautu mai o pou ke whamiri lātu o ie ahone. Ko ia kai hoka te tae ma whasi tuawe eke ak malo o pita.
gua tu ai ko si esa ko no mari ni tau na tau de pefa ko oku na fe tau I Kempela. Ka ko hinga no ia te botu a Kempela ko ke au. Ka tau e talunga. Ko mo le ko ko tu ma fa na ko le mapure. Tua mo fa nga mari si fa na wa lu sa de na fa de mo si ta fi dia o aho ko to masi malo. Malo se kona. God is good all the time. Yes. God is good all the time. Always. Kui neki faka haka ya se kona nai. Kai mawa ga hele mo wa. Ma to gile a te ku. Sa ta la vene ki o wa ki ke tangata aho. O hala ne mau. Ko ia ia na turi mui holo ya fa. Fai. Ya ofa family o si fa mari di Amerika. O tuli mai he pala ki me sore. O ko le heni ke tu mo ke fa fofonga ya tu he fa na wa Luisa, Belahia, Luisa foto ke Belahia he mo merevesi le ke mau fa ki ta longa. To ma si ko habe ki hakasi ai mau ko me au fa ia me apo ne mato. O wi ai he le ki se fine ko o tong lera me ke no ko ilo e anga latu o kila motu mari o liri be me latu to hi o latu pa kauta ka o te o vale latu e ko pe pe ma se mi si pure heleta ko ia ko ya tu fa na mo so mo puna o me amai ko ta tai mien tu fa tai me hala muna Mari buat tapsi pun. Maka kita dua ya sih itu mau lihat bagi four. Ibu ada ini. Okey. Pure ko ni ko lava e ka e me ko ni ku to le ma final ta mai ta ke la tu po ka ta ki ko ni e te fai pe mo foi ta lu o ko ko wi ngai ko me ko ai pe ko mo pe ko fi ta ko ni na wo smau ke te mai la tu fe ri mo fa nau Paula mo fe ko fe mo ka ma ko ya ko Thomas na mo we mo uno mai ki tuan. Por bem que o fala e fala tapu.
kau ngā kau atu pe he mawhana. Ko e mawhana e whiawhini, ko e whanau, whangatoko ua, whangatoko whawhine, o se kona ko misa, ko toa mo pāne, i hen whok mo pāne me laite. Pau ke mo i heni ke tau, ia ha tau fo i whakawhia whia whakaosi, i o tau tāki, kia tō maskūna. Whea paua, whea ika ko tau tai lieni. Ka o kore pe mua ke he ti tei, ke o rewa, ko e ongo ko tau o lunga e ko e ni, o whia maua ke whakapare e whaia he tangata PFTI. Ka whia maua tangata PFTI ia ke ne whakapare ia tō masi, mo ika, mo paula, mo alwhere kue platu. O kai ke whia maua ke whakapare i he tamai ke whine. Pea koe ne hiri ana e whai tau o lunga ko e ni. Pea laga mai lewa re siengi amalani ngātu, koe mo puna sisi taha e ni, o whanau ka o wepi pa mo se ini, ke ne tok whai ea tau o lunga e whanga sister mo brothers. Ko au pea whina lātu, pea mo katea lātu toki, pea mo se piuta wha ila, o mau whakalani matohe ahona. Te mau i loto kai whakapare i ki mau tolu, e amalani mo resieri, mo mawava, mo mereheti. Pea mo mere nai ke mo pāne ke nau whakapare i mau tolu, heko nau tok tau kotoa mai pehe ahona. Ka e lava koe a tau orunga koe ni, ai mo wā, ko whea a ika pea mo paula, mo sosaia ke mo kātaka mai muare. Mo mai ka hanga tangata PFTI o whakapare i ki mau tolu. E koe aha pēne e whakapare i ki mau tolu. Pea koni hiri koe ni pea toki patoto kui e au tau whutau orunga. Au kore ke ki cheita i mai hasa. Ko wha osi, ai wha tau mani. Ko hena, whaila. Ko awa ni mui. Koe. Misa, kata kuma kete maka tea di mua. Kata koe whaila di mua. Koe ahon, e whakarangi ki tau. Koe kantang olu, pia ko naite, te ke whapare koe te kita aronga koe. Me naite la tu, taramai la tu. Ko mau whonga whoki, me mau lava ati ki mousia. Whai ai ki tau olu. Ia PFTI o le sieri. Ia talani ki tau tani. E te whai pe tau ki whonga heni. Kai pe heni le vai.
Mana ki foke mauri la tapai. Fai mau ki fatongia. Ko mauri union. Pago fofo tainen ki mau tapai. Ko te mana va he te va ki ta kau. Ko te sa me no. Se ko mau ki ta wo nga te heni. Pena ke muto kange fa pare ki la. Ke ko ne o si fa ta wo nga. Kwa pe fo ko pure ke mau ta wo. Ka to to ki fa ya o fo ki ta wo. He ka ke ka wi ta na ki te pile. Ta na ki pe o tu lo to he. Ka to fa ya fo ki. Ai ko ni ko ka ke mo ilo mo to ko ai ke fo ta hai. Ka ke ta na te ka ni. Na mo ni si ki mo to. Amarani Resie Mababa Berehe Aye pare la hita hawa ya katea tu be fa ila ile fa la dia kwa mimi ya kwa le ba ke fa ya hui ke nje ya homi ko fa ata ma ya we ya hom ko si ta ha ko fa ta hawa ta wa kwa sisu ya ko ya hom te hui ya katea ko fa ila ya hom ya ko ke fa tu he mau tau nga ya hon sa ke tau ni loi ya ho ko le ke DJ ta ma ka sa ke ko sio ki ka kama fine ko na buri oh mo wa ya ke misini ka mo to ke o mai ko le DJ ke ta fa si Apare kihen, jatuh, kita awal jauh ya kok. Aku apare dulu. Isi lah yang kau toto. Oh, fakoto ayah. Agak waktu. Orang daerah apa ya Amerika, tapi ni apa ni? Tapi dia hasil ayah sawai. Betul program ayah sawai. Kalau fokus tu. Kalau orang fokus, kau boleh jadi aku ni. Kau fuat dia. Pamafina wata. Kau boleh kita fina wata. Kata kemari. Kau sesuatu ada dia. Kau apa? Final. O busiya niya. At
koe ni ke di whakawai. Koe ngā te urere atu koe tāpai te tau whōu. Ka ngai mai ai. Ke maha ko ki oho ke whoki mo ia ki tōna. E kou sio a, ko fuwhe una. A me au whai fuaki, ta mai kau te kula. Tuku ai lewa. Ai ki se hiti wane ke a rea mai unga. Ke whai aka ane ki tōla tōlo. Ke whoki mo ia. O te ke whia poto koe tuk te ia hea. Whina wata, katak mai. Ko paspasi mai a whina. Ke koru whina. Koe ku whio. Ko au te o ko futoka ngai a whina hea. Whakaheke heke. Ko ki whakaheke heke ea ka whina. Ke fuaki kotoa pia mau. Ke te alo whai ati hao tara noa i haka pai. Ko pare o katea mo whaila. Mo au at kotoa ia maau. Whai ati hao whakakau kau. Ani tau fuau. E koe tō haki o kupare na e o mai. Tukua ki tō Amerika i o tō heke whai ati. O whalahiat. Ko sinau. Ka tukua kadena. Kia bihatan. Ai koe pāturu tō ngā mo whaila mo katea. Pai tō kanga mai piko katea o tōno. Ka ko o whalahiat ka tumo tōno katoa. Ko ia pē tua whai. Te o ngā nai haka. Ka wawa te tanu kunala na te sitani. Na te sito kote whai maha. Ka ko pehe te tukua te whange ko rau mani. Ka ko tai divi mata mai le rei ko mamaha maha. O whalahiat ka mo tōno katoa. Tomasi wanted me to go ahead and ask Francisco and Francisca Camacho. These are some of his friends from the United States of America. We wanted to go ahead and show our gratitude by giving you a round of applause and thanking you for making the trip all the way from America over here to celebrate his 70th. If you don't mind standing, these folks, they are Hispanic, they're from Mexico, and they're here to join the celebration with Tomasi. And we wanted to thank you very much, and if you wanted to say a few words. I just want to say thanks to everybody and happy birthday, Tomasi. We love you. We love all your family as they were our children. We feel so blessed to be here today, and everybody is so humble, and I feel humble as well. I feel like in family. This is a precious family, and we feel so special today. You really make our days very happy, and we're grateful to be here, and we feel humble and grateful to the Lord that made this special day to be with Tomasi and his family. Thank you very much. Thank you. Happy birthday, Tomasi, and thank you for inviting me all the way down here to Australia, and thank you everybody for your kindness and precious love. Thank you. Kasi paspasi mai o Spanish ke i na lava mai ko mahe ni dea to maki na lau ke na fami ko ti me mahalo ko e osia ai taunga disco time. I think all the children they want to have a disco DJ, so now we can play the disco and yes, Rani? Let's have some disco, okay? Le digo hola y ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Es que se complica cada vez que la veo. Digo, suena la música, lo que yo quiero. Estoy ya contigo ya está.
Ko tu me mahal o kurahi Femoikina, ya ko tu ko whamari tu ko kore ke whaikau. We're going to close these celebrations with say a prayer. Then after that, whoever wants to go home, but I think the children want to keep on disco until everybody goes home. So I'll ask the minister to come and say a grace before everybody goes home. Kamarin ko di ko mo sing sige ha ba ni mo sa osi mo ta ko ni ta ta to ma ba ko yo aka ki alu ya aka ko dia ko ti fu ma loro ta tu ga ke fa nau ilong na do na de no ko to ki disco wa tu mo ka ma ko ma na to ko ya alu kata ko por mo de to ko to me de video al mo ya dale au hi wa pe foi hivi mwisho. Tau kauke pakamai ai kamai alona ai kakai ona porque nosotros soy motor o mau pifia ya mau feno ai ku mau ai family mau family ai dia oi ai ki pai mata mau feo hi mau Fama ben fakata ya yon no tau ke hoko ko tau le ke ma o ngai le apa materi ma le apa si ma le apa jamai di piai no to ke tau ke fitu ke mo ma ma ye mo pio ya ya mo afiona Kalau tu memang bui yang mereka hak, boleh anak kaya kita mama. Tapi kalau sudah ikut situasi, apa apa. Dia dalam hari mak ini itu pun betul orang yang kaya tadi. lagi lewat ke pasangan ayo. Oke itu aku ini, ilo aku ini kita jadi mak kami ataupun kata kembali Tuhan, kamu tuai mau kami ataupun ya. Tapi dihiri kau ya. Wang amari o ete pile mua, tafaki hema. Kokoi kotoa pete me familio o falatu Mario Tomasi mo kaka kimai faiteri hai tafakoya ya ko tafaki konde puaka fika tolu o fai mai do tafaki ilonga ko e ke fie kaia ilonga ko e ke fie fao raka mai ko te tafaki toya tanu tuai o ke taranoa mo ke kai mo faiteri hai
Tafaki ko tafaki hema. Ko ko to ta pe family o ofa me koronga, pe ko ha tu pe ko family ko ofa. Bo ma fa ke hai. Tafaki ko ki hemi. Ka ta ki mai ko te ka ke ma ha me to kon. Pe mo ko pe hena ko fa ka ki fi ma ki fa. Mo mai ke tafaki ko ya mo ma me to kon ya. Pe mo ta no ai. Ko da ka fi na wa ka misa mo me mo ka ta mai ki mwani. Te pile lu kata mo mata no ai ka mo ma me to kon me ya. Tua fa